cabni lola uhud guyyaa hamzaan du'e guyyaa musaabiin ilma umeyrii du'e guyyaa wahashiyyiin hamzaa ajjeese bakkattiin inni itti dhokatee taa'ee ajjeese sangaa bakkattii ammaa bakka kanaagaa ta kitaabarra qaraanesaan du'ichi hamzaa armaa hara gaaraa bakkattii nabiin alayhi salaatu wassalaami ummataan irraan sosso'inaa je'een achitti ol buutti jirrammahi isinil bakkattii kana isin fideegaa warra ziyaaruus isinaa godhu du'aa isiniif goonaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلين كينيا دعوتو تخينيا قبري حمزة فأمة الشهداء أمة نبي كينيا عليه الصلاة والسلام ديغا وصوران لكن وصوني في غيرته إن كفنين وصورة صلاة أولي قبروت إسانيتي وكفني أمة خانا أكما قبروت خانيتي سلامتاني سنمك قبروت خاني جانيتي خناف قبروت مدينة رجرة إن شاء الله أمة قاري ورى ربي سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم وان فيتن دلقا إنسان قد غفرت لكم من نكون أمة سني إساني ولي رب وخاصو إساني ولي رب وخاصو إساني رب وعيدو أمتا جهي قد ديني تبته شرع قد أمة ديني تبته أمة خينيا بكهم بكخنا خرائي سان الردي من سن الرب نتيس نوافو ديني صحابوتا حمزة من عبد المطلب بكي إني اتي أولمي اتي الدنيا الراقل أرما حناب إن شاء الله زيار ممالي أرمان قرين نما بكتي خنقا شركي دوان تكتكا فقودوس نجرا أمنهم خدتمو هنتهو يامتمو هنتهو اللهم اغفر لهم اللهم رحمهم اللهم اغفر لنا ولهم دوامك أمتو تخاني خدتمو تيتو غرتي خدتما تشرع زيارة القبور ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بروني إذا كان يده من غير شد الريال إليها تشرع الزيارة لأمرين وعلما قبريتنا زيارون برباكي سادا يتبرون تني كما قبات توجيهات مهمة إيغا توجيهات مهمة فولا ديبسو غرتي أكاني آكسا يتيتي زيارون تشرو خرق ودمتي وعلما تقف السلام على أهل القبور والدعاء لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم جت برونسون لميسا جتيتي تذكر الآخرة آخرنا ما يعدتشيف تقبري زيارون لقوله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم من زيارة القبور جلقب قبرين زيارنا جيتين سندورك فزوروها إسي زيارة فإنها تذكر الآخرة سديسان التمسح بالقبور بدعة قبري هركان تكون بدعة مهدسة لا يجوز قبري هركان تكون بقى وهي وسيلة من وسائل الشرك وان شرك إنما قيسي توجد تبرونتون أفريسان لا يجوز التبرك بركة بربادون انتو بالصعود على جبل أهد
gaara Uhudirratti ol koruun warrumaa dhagaarratti walaa akhzu ammaasii fuudhuun turbata habiyyee turbata huma gaara Uhudii fi dhagaa uhuma takkallee awshee min ahjaarihima gaara kanarraa waan takkallee dhagaa fuudhuun hin baqqa'uu jetti kanaaf birruun tun kunoo kanaa ziyaaraa seenaan akka taarikaa bakkattiin kun dhufamu malee akkamma isiniin jenne gartee kana tahaa kanaaf bakka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami ummata sahaabootaa gaara kanarraa gad hin bu'inaa yoo allaattiin buutullee agartan dhumnee asii gad hin bu'inaa yoo hinjifannee ummatarra aannellee asii gad hin bu'inaa bakki jaaniinis gaara kanaa kunoo bakka ummanni irra jiran kana bakki inni ummata itti dhiisee gaara kanaa mee gubbaarratti ol baanaa مزيد خنا مزيد شهدائس جانيني مزيد همزاتي سني جانيني وني مزيد همزة جانيني سجلين دقي مجرتيمي سجلة وسجلين دقي من ناب الرئيسة إن شاء الله سجلين دقي متيمي بارك الله فيكم أما خرجارا بكتي نبينا عليه الصلاة والسلام أمتا نران صصوئنا جئين أشت والبوت جرمه اسمه بكتي خنا اسم فديقا والرازي عروس اسنا أقولوا دعاء اسنه قونا بلين كي نجا bakka kanan jirraa if garsiisu osooniif hin tahin namnummaan keenyaa bakkattiin kun bakka kanaa boruu barbaachise jechuufi malee nu arkaa jechuudha miti dalagaa hajjii keessaas tun hin galtu if agarsiisuufis miti kunoo gaarri ummanni sahaabaa irraa gadi bu'ee gaara kanaa خالد بن الوليد خالد ما أمن هنا إذا بكتين من كافرة غارة قم دوبات أصدفا راساتنا Asi ummata keenya bakki gaarri irraa ummanni sahabaa gabbu'e kana bakka kan bakkaan ammarra ejuu jiru kana asiini bakkattiin ummanni sahabaa armaan kunoo duuba kana isaanii muslimtoota wal dhawraasaa gamanaa kanatti ummata akka nama irra aanuu tahanii ummanni muslima ummata muslimaa dura fiiganii hogguu ummanni kara boojii garagalaan gaara bakkattiin ma irra ejju kana gallakkisanii raasaa tanaan asiin itti dhufan kaan asiin itti dhufanii isaanii gaara kana bakka nabiin alayhi salaatu wassalaam irraa gadin bu'inaa jeen kan bakka irra ejuu jirru taan bakka footoo mul'iftu taan asirraayi gama kanatti ichi garaga yaanii jechu kunoo raasaa gamana kunoo isin garsiisa
as bakkattiin isaan itti gadi bu'an raasaa kana bakki ummanni sahaboota itti gadi bu'an gaarri isaan nurraa ummata gamanaan dhufa eegaa hii ja'aniin armaa asit gadi bu'anii asi bakkattiin isaan ittiin dhufanii cabni lola Uhud guyyaa Hamzaan du'e guyyaa Musaabiin ilma Umeyrii du'e guyyaa Wahashiyyiin Hamzaa ajjeese bakkattiin inni itti dhokatee taa'ee ajjeese sangaa bakkattii ammaa bakka kanaa gaa ta kitaabarra qaraanesaan du'ichi Hamzaa armaa Wahashiyyiin guyyaa san silaayis isuma ajjeesuu korfaawee jira badhaasa qabda waan ja'aniinii fi kanaaf ummata 70 kunoo qabroonni isaanii kanabiin alayhi salaatu wassalaami Hamza namni isaa bu'u hin jiru gartee ja'an Hamza kana osoo haaliin isaa yaadda'uu baatanii akka shimbirroon nyaattu silaaniin dhiisaa ja'an akka garaa shimbirroo keessaa kaafamu ummata biroo irratti hin salaanne guyyaa lola Uhudii Hamza ammoo irra salaate Hamza kanaatiitu akka malee ulfina qabaa kanaaf kunoo qabroonni isaanii kaniin hirkisee as fidu kana waan amma shiri ja'ameenii jiru kana maziida Hamza ja'amee kan beekamu kun kana maziida shuhadaatiis ni ja'aniini akkana barnoota fudhadhaa fuuldura illee yogguunii fi dhufamuu kuni kana akkuma waan armun wajjin jirtaniiti gaa'ee kunoo namni armarra akkuma harreefu isinitti himetti harmarra taa'ee du'aa'ee kadhatus kunoo jira kunoo ni garta namni akkatti taa'ee du'aa'ee kadhatu khaanis kunoo gamana warri dhagaa gurrachuu jiruus jira kanaaf inshaallah nu hordofaa isiniin jennaa du'aa'ee armatti kadhachuu fi maziida kanaa darajaa qabama ja'amee waan dhufamuusii miti kanaaf lolli Uhud gaarri Uhud kana maashaallah baarakallahu fiikum nabiin alayhi salaatu wassalaam yogguu janaazaa namni janaazarra salaate sawaaba akka gaara Uhud qaba ja'an san gaara guddaa kana lolli Uhud maqaa gaara kanaatiin beekame madiinaan raasaa gamanaati bakkattiin itti haftee isiniin garsiisaa silkiidhaan as harkiseeti dhiyoodha akka isinitti hin fakkaanne maziida minaaraa lama agartan kana كونوا مزين نبي كنيا صلى الله عليه وسلم الدملة كونوا للمنارة حبا لما خواتك أشملة خنا أجرا خاني اللولي طرف خنا والفدتاني غند خيسا أرم بكتي اللولي تغيقي فمي مزين مدينة خمنارا لما سني واتك أشملة تغاهي بارك الله فيكم نوردفو خيسانيف بنوت أرمراني أرغتاني أكا خطاب الرق أرعنساني متي يقور مرفين متي جيرموني سنمالا أمني درتي شيخ كينيا توقوتو نمني يقو هجي رفو دار فيدتاني رفان جاني سنيز غاواي دلقا هجيتي في بقوت هجيتي تقم برد انقداتي اسن كقرا سفنتها اسن اللين هنهور دولتان تاي اسن انغرتي جنة بارك الله فيكم ونكن اسن غر سيفنوف بركو خيسني في رفتنيز كيسن ابن غرتي تها بكتين جانسم بكخنا
أمة غاري أمة سلفا أمني بكتي تنرمي أمة نتي إسانت هيرتون مبرباتي ساتي أنا إن شاء الله قان هردوه كيسني في أما واي غارة أهود أرمرت الأبناء غارة أهود اللي برتني غارة أهود كنو خنا غنماني غا خمادون الرول إنباتي وتقول دي امتحانا Oh, berarti tams. Nih. Yoga fi kabatan. Masih ini mulut ya ada be. Ada dalam juga kan. Ela le mana je? Gah. Nah mulut itu. Gafi ini fi kabatan. Dawoto takhaynya. Tuno mali gajetani gafi chulle ni dendesan. Kana isini du'ai ga bakka du'ai isini gona isin hordofa isinin janna asitti makanin du'ai isini godu bakka du'aiti isini geenya ganama kanallee du'ai masjida nabii keenya keessatti alayhi salatu wassalaam isini gooneeti turre du'ai godhuun nurra barbaachisaadha istaghfir li dhanbika wa lil mu'minina rabbiin je'e kanaaf rabbi bakka kanaati isin fidee warra bakkatti kanallee ummata shuhadaa kanarra warra salaamtaa jiru rabbi isinaa godhu oddu du'aa isinii gartee kadhachuun oollu hin dhiifnu kanaaf nuu jabaadha warri ilmiidhatti gartee jirtaniis ilmi rabbi isinaa barsiisu isiniin jennaa nama hunda bakkattii tana rabbi isinaa fidu khayrii hunda walitti rabbi isinii haa qabu kanaaf rabbi isinaa fidu du'aa isinii goonaa bakka kanatti numa daawwachaa ooltan kanaa isiniis isinaa fiduu isiniin jenna. daawwattoota keenyaa bakka kanaas rabbi isinii isinaa fidu khayrii hunda walitti rabbi isinii haa qabu ilmiidha jirtaniit ilmi rabbi isinaa barsiisu ilmi jirtan ilmi rabbi isinaa barsiisu isinis isin fiduun ja'a hogguu bishaan zamzam hogguu beeyti hajarul aswad jala dhayne hogguunii fi keessattuu gaa guyyaa arafaa laa nansaakum isinin irraanfannu rabbi isinaa fiduun isiniin ja'a hedduu isin jaalanna rabbi isinaa jaalatu rabbi isinaa jaalatu rabbi isinaa jaalatu rizqii gurguddoo isini kanne warraas dhufu rabbi isinaa godhuun isiniin ja'a خيار بالله ربي سنا فيه
من يرمتي فنوى قرأ من يرمى فنوى قرأ أما خرا مزيد قباءة رينا مزيد قباءة دواء سنيبونا وكتين أماس نبينا عليه الصلاة والسلام مزيد قباء سبتي هند زيارو تران هم قباءتي أما أچرينا هنگسنو أما أرمان نگيا غرم خينا دچانه خرا قباء ديمنا هنگسو الفنا وجين nu eega isinin jenna yogguu achi geenye gaa qubaa bakka dhakaa lama itti salaatanii du'aa gartee kadhatanii salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.